برخی صاحب رسانه ها میگویند جاری شدن محدودیت به سرچشمه اطلاع تشنگی مردم را زیاد کرده، برعکس توجه بر رسانه های خبری بیشتر شده است. مسئولان خبرگزاری از پلوس میگویند با وجود دستنارس بودن این سامانه تعداد خواننده های آن به شماره رکوردی رسیده است. дар аввал албатта шумораи хонандагонамон поин рафт. Агар аввал мо дар шакли мултимедия кор мекардем, ҳоло корро боз ҳам васеътар ба роҳ мондаем ва талош мекунем аз ҳама роҳҳо, аз тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ истифода барем то гузоришу хабарҳои худро паҳн кунем. ҳоло мо саҳифаҳои худро дар Viber дорем ки пештар дар борааш фикр намекардем. Мо канали худро дар Zen, Яндекс.ру баро мондем ва ба воситаи он хабарҳоро дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мекунем. Мо ҳоло тамоми таваҷҷӯҳро ба саҳифаҳои худ дар шабакаҳои иҷтимоӣ равона намудем. муассисони расонаҳо ба он таъкид мекунанд ки маҳдуд кардани дастрасӣ ба сомонаҳо дигар роҳи муносибе барои пешгирӣ аз паҳн шудани иттилоъ нест. ҳамчунин як паҳлӯи манфии ин иқдоми мақомотро дар он арзёбӣ мекунанд ки дар таҳоҷҷумҳои иттилоотӣ бар зарари худи ҳукумат анҷом мешавад. хабаргузории Авеста ҳам чанд моҳи ахир дастнорас аст. ҳоло дар як муддати кӯтоҳ ин расона ки танҳо хабарҳои кӯтоҳро пахш мекард, ҳоло дар чанд платформа фаъолият мекунад. масалан ҳодисаи ахири марз. вақте ҳодиса шурӯъ шуд, мақомоти қирғиз ба расонаҳои худ иттилои фаврии мавриди назари худро расонданд ва ҷаҳон ҳам аз манобаи қирғизӣ хонданд. дар мубошад сайтҳоро ғайрирасмӣ баставу масдуд карданд ва мардум наметавонад бидуни мушкил ба хабаргузориҳои дохилӣ дастрасӣ пайдо кунад. дар ин гуна ҷанги иттилоотӣ албатта кишвари мо зарар мебинад. ҳоло аксари корбарони интернет ва расонаҳои хабарӣ бештар аз барномаҳои маъруфтарини сайтшикан, Browsec, SuperVPN ва Tor браузер истифода мекунанд. اساساً خبرها را از اینترنتی تلفنم میخوانم. طبیعی سامانه‌ها مطلب‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی پهن میکنند. هرچند رسانه‌ها و کاربران اینترنت در 10 سال اخیر از مسدودکنی وبسایت‌ها شکایت میکنند، اما مقامات آن را رد کرده مشکلی فنی میدانند. آگاهان به آن تاکید میکنند که مقامات از این بستن‌ها و محروم کردن‌ها دیگر هیچ فایده‌ای نمیگیرد و این اقدام هم دیگر به نفع آنها نیست. امروز یا زمانی هست یا عصری هست که گازیت از اینترنت فرق دارد. اون پیش بود که گازیت وقتی میبستند، خب دیگر از چوب میموند. خب اما اینترنت است. امروز دلخواه سایت وقتی که میبندند، در خود همون لحظه که شما سایت را میبندید، در همون وقت و ساعت VPN دیگر پیدا میشود. در سالهای قبل هم چندین مراتبه دسترسی به سامانه‌های عزیز پلوس و رادیوی آزادی، همچنین شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب محدود شده بود، کاری که سازمان‌های بین‌المللی آن را نقض حقوق می‌دانند.